Naro ni ntuko ya kukungwira antu baria batura na hypertension na nekio no ntutu na mutaalamu ndene ya studio atutaririe murimo jojo imbi tuma mtu agwatwa murimo jojo jwa hypertension. Bitawa mwendo mwiti na mugeni wetu wa Naro etawa bitawa mutedi ndio batito nde totoni kithomo na kikiambatithia kiambita daktari na rĩu ntuku ndongi na iboega tukaritana antu betu kwegekania na murimo juju wa hypertension tontu antu baba ingi mono baria benajo na batijene atabomba ikuthithia batijene atabomba ikurigiria so izo mantu tukethera tukiarairia narua so ithire ni bwina atwe monka tuithirie. Karibu sana Daktari Tony. Asante. Na tukiambiria no tufafanuire murimo jojo jwa hypertension ni murimo mubi nekijwita wa hypertension na ni imbi tuma mtu agwatwo ni hypertension. Murimo jwa hypertension kana mbuga gikimiru katujwite gwitia kwa ndamu murimo jojo tujwikite gi class ya non communicable diseases une kuga imurimo oni tukarina agwaza tumba igukugwatithia but kwi tutujutegaira na maybe gutegera ge familia kwa antu wiga wana winyao mebakiuga gwetu itu antu ba pressure kwa uzo imantu tukethera tukiarairia but kenda tuga muntu na hypertension kwi mantu tutegaira ugeto thimwe robota bukateko ukathimwa pressure ku na reading zira tukona ichiga twira ketara wina hypertension kana otinio kana wina into twita inya hypertension kuga pressure ku indi so tutegera wa odire odimero kwi namba izire tionekana kwi namba era yegoro na kwi namba yande yegoro ni twita systolic blood pressure yande ni tukameta diastolic blood pressure na ndeni zo gutumira maritwa nyatwingo ogaduria tutiminyani atewa izo na ingonda ikubweridia so systolic ira yegoro ugateka ketbaraba ingingo tikipurathimo so ugateka kwi namba izire tumaira yegoro nende ira yegoro ni daira ina a certain range kana kwi area ibati kuidireri na nambera ikuma igana monke igana 40 easy and then you to diastolic ibati kuidira ikuma 60 monka 90 systolic hii pressure rire andamu inya kenda andamu ita na kuirira na andamu ni nkoro eka relax kenda andamu yomba igutonya so pressure ikimwirizo akurire andamu inya irira ekumaria ndamu niyo yutwita systolic lira eku ya relax menya nkoro bigo yeringa ta alafu igachokanira tu rire guchokanira irio na eku refill kana ndamu ire gutonya niyo ndamu kenda wona ndamu ekumara so kenda tuga muntu na hypertension tukauga muntu na hypertension re irere othimwa systolic yegu yonekana ire iguru ria 40 na azande yonekana ire iguru ria 90 kana 90 ko kwirio imwe yomba kwithirwa inomo iguru ingi nthi ikithirwa na ndinio ina thina kwi instances kana kwirira ukathima muntu wone maybe iguru ni ire iguru aki na nthi sawa kana ya nthi ire iguru na izi iguru ni ire iguru so izi na chetu chita isolated ukauga kethera na iguru tumitira isolated blood pressure tumitira systolic tu so dira ya iguru aki itetia tukauga isolated systolic hypertension ukugwata dira ya nthi niyo yonka itetie na zingire iguru izingi normal ya nthi niyo itetie tukamita isolated diastolic hypertension ngwitikio kwithira ukielewa yeah na murimo jojo tujwita BP imo hypertension neo yeto BP kana imarieto jetu tuikaira tukajwita tu BP na te BP okay naja ome baraba ingi ukaigo bakiuga ndina BP kira batije ni ati omuntu wande na BP
kinya ugo wine ku to kuthima thai tukona wenio as lo kumarire ochiariro monka gitarire ankoro egweti kuringa wina pressure wina blood pressure kan jayo BP. Hypertension ni kuga initetie pressure yeku nitetie na hypertension ni kuga pressure yeku ni nami indi. So mtu onde na blood pressure na kiraba batiko elewa ni kumenya Murimo Jwa juitawa hypertension. Kau te BP? Ari. Murimo Jwa juitawa hypertension. Yes. Na ne meturire yetu ire tugitano itume mtu agwatwa BP kana imbi yoyongwa ituma mtu agwatwa ni hypertension. Kui mantu tuita kana kui into tuita risk factors. Into bira bio changia oni kwithira nkigwata Murimo Jwa kana into bira oni kodithia bira bio mbai gutuma nkarigeri kugwata Murimo Jwa. So the risk factor kana kampambie ndithio zumbere Murimo Jwa hypertension tuiga tuina type C0. Kuna type C0 hypertension that is the primary hypertension na ya izire niyo tukameta secondary hypertension. So primary hypertension antubara baingi most of the cases antubara baingi kwa tuge 90 to 95% bena yetu ita primary hypertension. Bara bangi around 5% kana tena au bena yengi niyo tukuita secondary hypertension. Kambuge uzo na eke na njire ire kwere kaboyaga primary hypertension tuga ka kira kiamireta tutije na gitamenyekana antubara baingi utumbai kuga kikyo kiamireta primary utimenya imbie mireta in simple terms utimenya imbira tuma mtu ujo akwata blood pressure indirira ku secondary nuije nimbira mireta maybe ena Murimo Jwa mpigo the kidneys renal disease kana rira to ata restore to itatu inaza mikie ndamu ya kidneys ya kana mpigo rira to ainyana to chekea ni reta hizi kana Murimo Jwa to ita polycystic kidney disease kana kuirira ukona rimwe kurwage ya mimba kuibo wigagua akugwata hypertension iraweta chibitari maybe ukagwa bemeta maybe preeclampsia kana gestational hypertension. So is secondary kuna something that has led to it. Na turi au ke secondary intobiria biomba kutuma ugwatwa hypertension maybe ndena Murimo fulani bite chibitari pewe certain dawa chakuria Murimo Jwa ndina ju maybe tugene arthritis ndirari nio ndanywa ndawa iu no chindetere BP au kwanda wa ibwega nondu uga kwenda waire chumba kutuma mtu akagwata hypertension. Most of them these are contraceptives tutumira the combined oral contraceptives into za irachina estrogen hormone iwi chumba kwithira ikituma baraba ingi bakwamba begota Murimo Jwa hypertension. But still weta chibitare daktari ogu tira wachoka winio no bati gweta akathide some more investigations kenda amenya kithira indawa izi kana it's something else. Kwithira kela so katuchokera ge primary kui mantu jara tuka no za tumioka gwata blood pressure na za imantu jara tu didio ntuko chionde kintu kiambere i smoking kana kunywa digara ire chigina tobacco ichigu increase the chances of mtu kuwata blood pressure kana kukwata hypertension. We smoke au no ugwatwa hypertension haraka sana. Rio smoke no go increase your chances of kukwata Murimo Jwa hypertension. Most jarira na iwe na umetegi family pena Murimo Jwa ni tu weta maybe familial history. Jenu kwena mtu ina pressure maybe kibaboku kana mamioku kana ruterero bababoku kana mamioku kwena mtu bena pressure to oikuga bado kinyawo kuna some chances ya umba ikukwata Murimo tata daktari na yesimbumete nja ina antobena blood pressure mbuka jojo mami anti
makazi bonde bena BP ende oni inde na lifestyle kwa different inko exercise inko geta all that hypertension ikangwatira na daktari kuka no exercise no kuria bwega no kuimenyera but kugintu rira fertilization you go take place rira kugintu tuita genes kana genetics no kuelewa tu genetics kui genetics ira tike mami ku kana baba ku kinya ugwe ichi is a passed on kiugwe ko inyanda exercise ate anda idonte na stress ate no ngoto hypertension tote kugo kato kuga atre there are high chances of uko kugwata but there are things you can do zo kuga ko exercise so tukariria mono tukariria manto management ya hypertension ku manto jara umbai kudivya jakariria uko kugwata kana jaka reduce the chances of uko kugwata te kuga tonto kwenu kwena BP lazima uko wone there are even chances that tuga chances iringia mono tira chiaripo bayire na mbuga Murimo Jwa Hypertension but kuirira ni umwake wena ju so bado no kwina chances bado tia ugo kureka kwithira kijugwata so tukwariria na imantu za familial history uyu imantu na family baba uganga njeto tu pressure tukuga there are chances no gwate tutekie tukuga nyamantu na smoking kwinto kingi bize bampora mono but alcohol consumption kunyo kwanchobi kinya kungo go increase the chances of mtu kuidhira kikwata hypertension alcohol ya one for the road kana kunywa tuko chionde dire nya to kwa advice antu baba pressure bantu ba hypertension kwe dire mtu amenyerie tumuira taura dire otirambia ukambia Liro tanyo buru okanywa reka nayo endo the one wambere taura for men at least 2 for ladies 1 so at least ukageri go taura pero baingi ba justify aka kunywa so biba kyuga a little wine is good for the heart but still research ne dide recently na ichigonegania that teka kuina any benefits irajiza na yayo so kedro drambire kanayo so utuga kawen kidogo no gatume ukora kiu ni urongo kana ukora kiu ukabua wajitwe kiu ukanywa wine ukabua kiu nyuma inda ubona geria are ma anto abo ugano unywa kawen kidogo wajitwe kiu ukabua na these are the things that are myths and misconception kure antu bazuga iria mantu na teuja batikuidra jari kinya ki BP okay to curita iria ure muntu ere to Murimo Jwa BP kwe mantu jara bauga na tiugu kari kwe ure antu ukethira bakiuga mantu Murimo Jwa BP muntu akwira una ungi akwira una but tiu kubati kwithira kuri na igyo no ndu inya Biblia yonga yuga antu bako bari ure tondu bakwaga umenyo na igyo no ndu na tutureza kubaya umenyo kenda ukairwa na ume ithira wize mantu bwega tukiariria umenyo daktari no mbithiro ndi sawa ntiko kiongo utino nkuigwa nkirumwa na kweli nkethirwa ndina hypertension na ntize onita mwendo ndina yo na ntize na inkuendelea na normal duties chiakwa no tenkuigwa mwire alafu boom nkethwa ndi chibitari nkero hiyo hypertension ya mbogi ya chibitari yes kiwi kiurege kiega muno wategera the old definition hypertension ukethiri nyamo kune jangi todoma irito a silent killer a silent killer oikuga jukeja jamugeni atiuga ngokinya atonya ndene ku ambi kuria gwaku no tize na ari omenyaira ni ari ambi kuringa ringi thinto marako gujukie kombe akugwithia so au irio kamenya tonto no kugwa na wait kugintu giukarika na irira na tonyere na mbiri gutonga mpigo ciaku tu na mbiri gutonga inyo tombo na mbiri gutonga inya nkoro yongwa ribirio menya
kuringana na kirungo kia mwiri kira kiaringithikwa at least au ni muntu mbai kuigwa kuigwa mutwe na mostly mutwe wa hypertension uzuiga iruaza nyuma most of the people bageza bakiuga ndiko ato mutwe wa naza akwe na mitomo wanya trena kutu brain divided no re divided kila part ina ka function ka so ni ka function kara ara ka is affected ni okambi kuyiru mlimu anto ba BP para bainge beza be complain be go to mlimu zo mutoza na ko twere muthikirie ikiongo kia nyuma kana aza nyuma bara bainge yu ni aitara complain but still no reason na ingi tonto bado kuina no idira wote te mutozo ringi detu no idira impiko cha kuiringi detu kana nkoro yaku ne tukialeria manto complications cha BP ngakuira nikinonto mutoka igwo nikinonto okaigwa maybe kibara unge kana gimpiko chaku kana bangi ukaigwa buimba makoro dira zoeza gento kiambere katwambia mutwe muntu akeza kiuga na kuga muto murimo teo gento kiabire kuibobeza abakiuga inkuigwa ndiorora kuigungi ukeza kiuga oni ntikona boga ndiona marugirwe tuezaza kibara kungino keza uge inkuigwa kibara murimo side left bara bangi left na murimo zo ukazugo zo kezenya to the left shoulder iturole each on the signs cha kukwira murimo zo to zo pressure kirungo giko kya mwiri jo aringithia ko insho tore daktari go twira to ambiria kuigwa sense tai undambiria kuigwa inkoromo antere left kana ndi na kiongo kyacha mbite chibitari nontontize omba kwethera hypertension ikwenda ngwata katuge atere rinya antubara baingi naza oma twatigire kumenyera miri yetu nyangari ongo tuimenyera nguruki ora tukuimenyera tuingo ngari negwiko service teke thoki indi riko service kenda yonekana kethera kuyantu ikuthuka indi mwirezo tutui tutichia inyambuga mathaa thatu kiumia wita anywhere inya thai pharmacy ibothi mana no wita inyaga clinic kare akuina njeno thai bara baingi bena inya jionza na no wize bado inya chibitari ukathimo pressure ku okerawa at least izaga after some time ukezo ukathimo ndibwera no jukare mwirizo waku even for around 10 years no tamenya nyawe nazo daktari mtoi joko agakoria niki ngweta chibitari kuthimwa hypertension na twize hypertension igwa tanto pakuru oni ndio miaka 20 gento niki mbetete kuthimwa hypertension ina icho ngwerere icho some of the myths and misconceptions ora tukuga bara baingi bazuka ire murimo zo hypertension za murimo zo ntubakoro but ngukwira kuina secondary causes cha pressure dira tukwaliria risk factors itugaga kukura ole gwita wikura no chances cha kuigwita ikiongereka chiogo kuwata BP turuga ya risk factor tutikuga kukura iyo cause ya pressure so inyawe mwana bado no ugwate no withdraw ina hypertension maybe wina murimo zazo tukuita polycystic kidney disease rira mpigo cha kuchina auto balloon tuina rose ndene kuyanto bawa taizu kuinya murimo zongizo ta glomerulonephritis kuna junjona inyazungo no zo ampigo tukwata ampigo na ngoro into bibio bira bitana ire tonto ndamwire kolingo inkoro ichunka iro kimpigo so rira kichunkinya ke ampigo ke alingeka kinya pressure ku kana ngoro eku bado ne kulingeka in one or the other ni gutongwa ara ki risk factors zira to kwara area ndiko tikinyi tuidiraria kenda na imbi za kwa mantu za ukoro
another risk factor ni gintu twita depression kana stress. Rira kugwata stress there are high chances nyau kugwata pressure hypertension. Ikiona ntu to advise antu kukarawe jovio. Mantu ize sana mantu zona irwande gorweze na zauza tebati gutuma urirwa ni UGIMA bwaku bwa mwiri tontu tonga ba muntu bure bonene kana kiwa kya muntu kira genene umbai ko yawe Murimo ni UGIMA bwa mwiri iyo no ndugona muntu re adrare akbio na rakara boega wera wa mwiri tena spare parts juju tena spare kinage dra dai ora technology de kyongera kanu kuziria muntu aguchenju nyampigo kana aguchenju yatema but itekari umwe na ndire gugo gwajia rware tontu ri wekirwo ugatura iguri nywira ndawa kenda mwiri waku utikarware iyo no ndu withairia maybe uguchenjwa mpigo emwe kwenda wagandikirwo no ganyuma ice zaku zonde zaraza tigera kenda zarigire mwiri waku jungwa kurwana gintu kipaikiriro tontu igikero mwiri waku utigize kwa ukethero utinyo ndawa mwiri waku ukarwayo na zumiurage so menyera biwe na biombere biwe bimenyere bwega UGIMA bwaku bumwire otagunda ugakairi ikyo gintu kyabata muno. Another risk factor tumbe kugira ni obesity. Kuyantu bare muntu ote exercise udida yoburu urumu maybe nyombeku ko mangari kana ko mabikibiki ugeto kuyonda dite bitu karinde watimba hiyo ni onto ita sedentary lifestyle otike buru ko dida kyomba igo konokia kukarau no going rire wingiria cholesterol levels ki mwiri waku kana na kimeru katuje tembuga maguta rira zingire zatonya mikiyene kazuka mukiyezura zuka tukazuitata zuka chekia so ndamu itikumba igutonya bwega mubese gakurukira ona pressure ora tutona nyamubira zo ruzi zo mucheki zuzu pressure ngurukizure munene so rira kamu kiyaga kugachekere pressure ni tai rira ga chekia pressure gaitia ko nya kunene idina na as much as possible geria iko weza chibitare ukathimo weight no thimo inya height uthimo rito bwaku no raza bwaku bibio bire to bitumaira kugwanda gintu twita BMI ni tuira kethra we obese kana you are not obese BMI ku ibati gudrai katika 18 na 24 na BMI ni oto imigwatata no thimirwo raza bwaku in meters no kuthimwa wite kuna in kgs so ukazukia kg cha mtu uge over height in meters na height is uge times 2 uge square height is irio kagwata gintu tuguita BMI so ini oto tumaira tontu no withire unene na bado no rei so BMI ku ikethira ino na ku ule no ebunga nene no ena kwei ena ukethira BMI yewe iriguru so tutumaira bibio bire gutwira ule ku compare chio ijire chio tumaira so obesity another thing itwaririe mantu za ndawa za hizi contraceptives inacho ngoi chiumba kwithira chi another cause of age unande tukwariria risk factors nguta chibitari nande nkwiro ndi na BP nkwewa ndawa chia utorete BP hypertension nkwewa ndawa chia hypertension kwikagita gaga kinya mbore Murimo Jwa ntigane na ndawa na tore au kindawa kwe bara na ro bathima hypertension bakona inomo itina thina ora daktari ambirire ibatere kwithirwa ikario otore chiegoro na chiande chiketha na chionde chisawa no ntiga kunywa ndawa na arwa no tunkona isawa
ronene nkarego nywa nontu nkuthimo maybe ndi na kamashini nyomba ngochithima ronene ndona bando jwe sawa auke ndanywa nkethera hypertension nitirie nkanywa ndawa ombo tweithia atia mantu taja twezira ki mantu za ndawa kiuri kiu gikia na ne antu baba ingi muno boraie kiuri kiu ukethere muntu akwandikirwo ndawa agwitanywa na ikwa nomwe bethima ikiana inomwe na kimirimo engi tunyunya ndawa ogwa ukaregana ndawa tu ki hypertension kambuge mantu na isa tithira sakariu rira wandikirwo ndawa izi no kunywa for certain period ne kuinama iu nio ithaira the goal of treatment pressure ezi ithire inomwe tikuga kobwa murimo juju zwitha lujui lifelong na mbere athikire betu kuitikithia ndawa wiwengwa kutithara kubuya tuntu kwi ndawa za murimo za pressure izitha zwina tumera ndawa classes akuye kenda muntu gatarairwo kuringana na mwiri waku na daktari waku uria wona gwi fit ndawa iria batigu gutarira cardian chichia iwi cardian H nyachiongo chigi class ya pressure ya ndawa tia anti tuita antihypertensive cardian H iwi combination ya ndawa izire dira wandikirwo na ndawa ukunywa ukuigo jekobwa na antu baba ingi bathithaio imbonete antu baba ingi bathithetio muntu akunywa ndawa for some time ikubua agutigana atio za ndawa na iza class ya beta blockers rire onywire alafu utigane ayo rimwe kwina gintu twita rebound hypertension no izi rimwe na keza ithuki nkurukie uria rarimbere rebound hypertension tondu ndawa ichi ti affect mostly the person chita ginkor nya kendo menya ndawa ichi urinya chitanguki tuga blood pressure ika determined by kintu twita cardiac output kana nkoro egwirita ndamu ingana in 1 minute in 1 minute nkoro egwibati kuringa kabo kara karita ithano bukara karita ithano ndamu yakue at least rita ithano so iu ni twita cardiac output in 1 minute in 1 minute tuko na dakika ngapi? 30 minutes zifike. Tuko na dakika ngapi? Aha. Okay. Cardiac output ni nkoro egurira iringire for 1 minute yita ndamu ingana nigyo tukuga kabo kara kamwe ka lita ithano uka ne cardiac output ukauga times the peripheral resistance ni kuga mikieze kunaanza resistance ira nkoro ekura against mikiezi inaanza ikariate itugwate ne buru uria nkoro eko strain gutumanda muno menya rira nkoro eko strain ke ko overwork na rira ya overwork ro igauga muntu akugia nkoro enene ni wizaira nkoro eko nego strain ko na ikia kwanda ikunene akienda yumba kuitangugi extra menya ko kuitithia nkoro eko extra work ko ndu nyanda wangu itithia nkoro rira nayo ukorekanire ndawa na ndawa iji ratethaia maybe ko work on maybe peripheral resistance naja irirorekana atio na bado kawambia kuitithia nkoro iu egwinya ngugi ingi itibati kwithira igita bamwe bagakwira atia daktari oni ndatiga kunywa ndawa ici nontu ingukira hypertension yakwa inama nkuruki nontu nkuthima ya nomo ndenderea kunywa ndawa ici umpandikirite ikienama nkuruki na au ugwe
cha muntu ura mithima kintu kiambere kire ubati kuthithia ubati gweta cibitari weta cibitari daktari okuna enu ukona kethera fit aitenda wemwe tondu kwi antu banyonya up to 4 drugs na kugura nyonye emwe ikyo na ntungu kwira twinde tutinganene na ikyo na ntu ukethirinya muntu aje au akwaira kwire ndawa iyo ni kunywa ijigwita ngugingo iti yako tondu yako ni irabwire na tudribu teka tunganene daktari okuno gakwira ketera itu reduce ndawa izi kana a reduce the dose ya ndawa ibu na nyake athera ku reduce ati reduce olimo impara ora tu ngari wititetia okinyara wititete kore kaye mutiko olimo you decelerate wakinya breaks ikiana eka gitabura mpara utimira kaye omerekia yega crash na iyo nontu paraba ingie baka rekia nya BP chao kidira mtu na ya chokera cibitari ena awas situation mtu akulingo stroke kana kwata maybe is it to boita heart attack akukwata yo na hizi na complications cha blood pressure pressure kuna tumikia toa utombo kwira toa toka yeu ni antoka meta hemorrhagic stroke kana tumikia kutoa tora tukuikia ndamu mutwe tukuchekia tuteguikia ndamu ekongana yeu ni antoka meta ischemic stroke ikuga ndamu egwetio nguita ya kongana so hii ni instances omba ikuona na baraba ingie tiza maybe mtu akutiga ndawa na ndawa kambuge utibati gutiga no gachiandikira ndawa uyugwe iro teandikirwe daktari tontu ko ithimi bira tuthitho ya kwenda wera okanywa maybe wine murimo jwa mpigo na bado ina pressure it worsen the situation ikyo no tutuga ugo wengoa mirimo zara maingi mirimo za mpito kuchiandikira inde mirimo eze which are lifelong ndawa za diabetes ndawa za kunywa hypertension utibati kwithira ugichiandikira na nyizi jonga to uchiandikira chiampio utibati kwithira nya jongo ugichiandikira eta utegwe daktari gwakwe ire akona chief ogwa kunywa daktari ko kombelete nkori kithira kunoga nkoro ngutikia no kwerewa kethera kureta wa hypertension tukiaririria complications cha murimo zo tukweta hypertension tugire hypertension iyo no iregi guchionani no uregi kuona dalili ende kwe kirongo kira kya mwiri yaringithia na kiu ikyo gikaita dalili na iro tukamenya mtu uye kana kariona nona tu kunoga ngaraka kure moigu ikemeruke nukuwa kibara murimo tira weta ita kanini ukambe kuwa kibara gyaku kuina kamurimo ko kumunta iu chizalira ngoro ekweringitha kana inya kuimba maguru kuginto twita heart failure no easy as a result of hypertension no easy as a result of mtu kwithira na hypertension no kurigana tukiarĩria rĩrĩa tugire ukaova waku nkoro eku rĩrĩa ova waku nkoro eku tugire kwĩva keza bakiuga daktari arambĩrĩre ngoro eko nĩ iraramĩre kana ngoro eko nĩ iranenere ĩu tũmĩta hypertrophy njara maingi ya affect the left side ya ngoro the ventricles ira chinya ndamu yuma nini so mtu akagota left ventricle hypertrophy kana ukagwata murimo zo twita CCF kana congestive cardiac failure ingoro na hiyo nde iko ambigu fail so murimo zo mtu zo aigwa na kunoka ngaruiro izi some of the signs ibatigo kwira ndiye cibitari daktari kwa gute maybe akaringo ambiche kibara kuna kethera ngoro we ni kana ukathithirwo inyithi bingi bia mpigo na we daktari ukurira witira umweleza bwega bakarawe umweleze mantu zonde bwega akakwira nimbi tukathithia na kendo mbe igukwira ni thinere kwinio na ni ndawa iriku kumba igutumira daktari tukwariria mantu ja maingi tukwariria risk and all that tukwariria baria batigana na ndawa batiri daktari na ndi twaririe mtu uria utina hypertension
na nakwenda umwirithia mantu jaria abatere kugita kana mirire ya mbere utwira baria batibaterie uria utina hypertension ati kwenda kugwatwo ni into biria babaterie kugita atagwate nio twire irio biria muntu wina hypertension atibaterie kuria. So bara baingi nora kubati mtu wezaga wadhikana wina hypertension na bado hizi ire apply kinya kibara batini there kwi mantu jare kwi mirire opati kuthingata kendo tikagwate murimo jwa hypertension tozira ki mtu wenyo already wenyo kintu kia mbere witaire bakiuga uni ntereza chumbe into taka thona kaigwa ntereza chumbe niki nonto ati ure chumbe ni container kintu twita sodium na sodium hizi ni there ni leader mtu kwithirenio rira ingire mwiri kwina gintu ni affecta we katuge ni go affect mpiko chako ukethira wina thina na ura ruzi rukuma na ura ruzi ruku retend ki mwiri jwaku so tutikari mandu maingi muno medically katuge ucu chumbe tutiukwirwo kara buru but minyie kiasi kidogo tonto bado chumbezi ni container gintu tuta iodine na iodine it's very important ki thyroid gland urona mtu wimbi keke zara mengi thyroid as a kwithira lack of iodine so tutukwira kare buru kula kidogo na dira wikiriro irio ki baba batini kuibutu tatu na katabia ka kuongera chumbi so au inye ugitukana yantu mono ukakaro kiongaira ukongera chumbi ababa uga kwe chumbi area ya kugura ongaira nturi kanore itawainde kwe chumbi bauga no ongere Notiwe kugita dhaige ke urende kurendera dai unukuigonya kwe mtukeza kwena chumbi anto ba pressure mantu zamwe die ge chumbeze teka nembie ku contain wona inembie ku contain yubia gutethia na tena ukienda iko umetumira tiki daktari oku aku umurie ngatumira kinana kinari kiomba ni ku affect mwirizo wako kana no ge affect nya pressure kwa so sai manto bati kwithiro ugita ikuria tukwariria manto achumbe maguta wagere iko reduce ugekira inyo ngo kidogo te kuonoraia tonto ni tugerera maguta kana cholesterol cha tonya mwirini wako is affect ami kienda tutiugere so ukienda zengia mono ukanyia gintu kya bire butuera tubukira wa margin dawa ruje it's very nice taking water gintu kya maana mono alafu tiri okuria dhani yaku ikariata dhani yaku nusu yo kubobo meta a balanced diet ende baadhi maino twende iko meta a healthy diet. A healthy diet yukuga into beyond we na pure in the required proportions. Te uga ukurea kila kitu. Mara ujuke mchere nyama uga na maskuma uga ngurea proteins, ngurea carbohydrates, ngurea nini vegetable hizi vitamins tondo hizi tiaja na some other minerals. Dera dhani ya kutuga nusu ya dhani hizi kaidhire contain at least matunda na vegetables. These ones chida achieve very important ki dhani ya kutere ukurea ntunda nae ukore zantuko ntunda zangana ntuko kwa kiumia kimoja yes at least ina ntuko akuwe ntuko nobati kwethiro kiriza at least katunda na some vegetables daily kana daily as a ndezi tugire nusu kiumia. You know the topic ya nutrition it's a very important topic na ino nto bwatha director ko embera tutena kanya
no tuthirikirangirie na bokwe into bire tubaterwe kuchebanira nabyo. Okay, ndezi ingi ka thirikiria kwa nutrition dhani kuna tutikarire anusu ingi tu na ika kuota kamwe ukikira some proteins na kuota kara kangi some carbohydrates that will be enough kima tukiarire mantu na nutrition kedra winazu widire bado teka winaju kana utinaju kana we at a risk of getting it reo tukwarire mantu a family history kuna chances ya ugo kuwata na kuna mantu jara umbi kuthithia jaka kwebaniria kintu ja diet utwariria some exercises chieza at least sometime ukaita exercise na tira cha 10 minutes are with the continuous for maybe more than 30 minutes ukathithe some exercises 3 maybe times in a week 3 times in a week that will be enough au tukwarire manto exercise manto za obesity ukageri ku reduce your weight na hii kwe igate thumuno the exercises kintu kia biri itugire manto za kunywa thigara kunywa njobi reduce ukanywere ire nyako ngote kakona indranywete abai so eu reduce totekera manto a cigarette buruburu twadweza mtu tiga tai ugeta nanza kwina ire ikuthithwa cha gugutethi gutigithia ikario thigara but te thigara eu igatethi muno no iteoga michwa wa mitumira ika reduce gutumira kura kwaku kwa thigara gintu kingi i contraceptives easy kwe mantu jara tugire the secondary causes Murimo ezi katugera ye rera bona kwe untu kutigwita bwega tuithira tu antu bara bagwita cibitari tugethera tuti antu bara bakuga kanji dikira mbere mbona ora gukendera so rera ugo mwiriza kuzu tigwita ure obati ukageria igwita cibitari kenda umbe kwereithwa obati kuthithia una nona na wathithia uju ukabo bwega sana daktari nonto boko kinyandene ya studio ntukwenarwa na gutwereithia manto jege hypertension tukakara kwaria mutegeri mwende wa Meru TV twaria na daktari Monkaro uju nonto manto jareja tuma mtu agwatwa na ini hypertension twaria daktari arikia gutwira ni manto ja maingi ende tukabera narwa entuko ya ntuba hypertension Murimo Jwa death sentence ku imurimo omba gutura na jumia kai mingi provided omenyere mukarire jwaku uri okuria otore daktari arikia gutwira uri ogukara ukagita exercise no kagita manto jau jonde jare daktari arikia gutwira ningetwa mwendo mwiti nanga kwendera ugoro bubwega.